Nagabenta ki khubor baman kasngi pet bat subscribe ya u an ta kasngi. Laingut kinong bela ki barung ban penkhut ya kapung ka bajiliu kumba live sau put hakawe ki yeng hala palang dong madan East Khas Hills kladono ela ka jing im haka janmiet jong kach pautrik naitung henry arngut ki blalet jing yarap ru ki lakhat lang. Kini ki arngut ki balet jing yarap ki dei ki basa marjan ba ki dei na kajat benriu Nepali latip kerteng ye ki kum usunil Thakuri live house nem karta bat umish Thakuri live house nem karta. Kini kilarung syapo kapung ban persang pelaj em ye kilaingut kinong belah henry kila kelon lang bat klat no. Karkum ka jingye thu jong ka kong asan la nong rum ka badi ka try yeng bat president ka senglong kami nong ra kinong belah kilarung syapo kapung ban penkhut bat say ya ka jabo ka lang hapo. Henry hadian balayo sngowi ka sur perta jingye rap kini ki arngut kinong shongshnong ki basa marjan kilani rung ban pelaj em ye ki henry kila syakta lang bat klan. Kakong nongrum kala ai jingero iki pulit bat kibor penlip ding ki belapoi kloi syakati ke jaka banne ika kam jingeram. Kala kerpat ru ika sarkar jela ban pelong ika jing tokit ke babnia halor kini ke jingja bat ban syim ki sunjam ki beting ban naj nakum kini ki jingja ha ki por banwan. Na kaliang urang ba snong kala palang ba pendap sotun uloong bakat kum ka jing suba ka daw jing kini ka jingja kala bandai namar ka jingmi kala erbi ba ka jingduna ka oksigen hapo kapung hadian bala pendan kam da ka diesel pom bantano ya ka jabo ulai thu ba ka por bajia kani ka jingja kidan saungut hapo kapung laingut kila kelono kat ba uwei pat ulala ban mi syabar bat pan jingeram. Na kaliang ki pulit Superintendent of Police ka East Khas Hills ula pentip babaro sangut ki baklat ki kentup laingut ki khasi bat arngut ki Nepali ki basa marjan ye ki met jong ki baklat la say ka search and rescue team bala pentit no Shanay Grims Hospital ban pendap ye ka jingdon kam kat kum kaan. Deputy Commissioner ke East Khas Hills ba Abilaj Baranwal IAS ula poiru syakati ka jaka mariyo jingting bat ula betul ye ki pulit ban register case bat ban pelong iga jing tokit ke babnia halor ke ne ke jingja naga liang ka renja police station ru la register case bat ke jing tokit karang ya syakman. Ki arngut te ki kun ki basa wai hani hapo yin jongi nadu dang kulung kena ki don hang ni te kadon ke ka commotion nang te hilyang ken ki kaang yo ngadang mi ngaya hang mi ngayo snow ti yong kong ya rap lem se tong balai ba ja ayu yong kong pa ya rap lem pon ra lem ki telai ki ke se namar ba ki kena jongi kelas ka sakut sepot liu ki klem ong ke ka bajai ki tenang ni nga pen nga kaang le ki ba yu kun la jong rong ong ya lek kloi chatai le ya mare ban yo ya rap ki basakut na pot liu tekan da poi mengi uni wi khon jengi Sunil Thakuri utu la de brung lupa siapo tengim yo syuken bangin perkhat bangin le kumno bangin decide kumngim tip syute tahadian nang tu pade kat bangi ngangan phone si police station ban pan ke jing yarap naki tengam tip utu so baar pade ula rung so tu baar te hadin nang tu ngim yo sngow syu ken ke na po jong ki baki kaang le baki khot hakatoi ken ka split second everything just went chaotic and till the time they reach help both of them are no more ken hakani ka jingja ka dei kat no baji ai por bangi yo sngow mangi nang ni ka dei praduna dekat benamare mangi nang ni sa tai tu kum tu hapo ka prabaji ai ba tama ka jingja nang tai kala dei na du news teng ye mo ka jingja ki ki ba belati kena laingot mot menu ba perta ki try jong te kapong ne ai belane perta mono kim dei ki try ki ba belahi nang tai ki ki dei ba khot ki dei ki nong belah yong ya rap lem kong wan lem kloi kim dei ki try le ngam yo I don't even see ki try sorry to say ngam yo ki try ro ngam tip hire por bangile hang tai ro ki try kim don re ngikili gitong yung pila inform ni mi ki rang ba snong ye jong ka snong la palang ki yong ngim tip ringin phone no nang tu nga sa phone irang ba snong le jong ka nong ra nga sa sim ka number na irang ba snong jing nga sa phone irang ba snong jong ka la palang nga sa pentip yiki nga phone sa police station sa Rinja tanang tu ngi yo phone sa ka fire brigade emergency ngi yo phone ni DC ngi yo phone yiki additional DC Kito Baro, they have reached their help, they have given the support, and I want to thank the police department, especially the DC, without even second thought ila pa ingi would ka help chani ti ha ka fire brigade ru
Kan wajib layok ban pelai ban saya tak kemen. Kata kanu baji I was not there because ngaru iladi I was sick. Malawan pai no untuk kendai steng ye tarai. Malawan pai no siyeng namar ba. Ngam sengolong syu iladi ru tengah wan pai no siyeng. Temanta mat ka jing du no jing kini ki angut lasi kedai no ba ki pancing rap kitu tu kelengot mereka ladu no iladiru. Mas kuat taman ong kawai kini arngut kini kepiler so kagian. Kini kita support dia kagian kini kita kuan berarngut kita peje la jong kita kami kita pakai berteman. Uway na pedang kita ulis suni lu dan kita kuan arngut berpli. Umesh pu dia berpeje kagian kasap. Taman orang peje. Kita kami kita pakai tu kuan arngut. Ngakar paat baka government kan le man your justice kini siya. Naman they have gone with their clean heart panhan gitu ki basa akon siya po. Harengin tim siya ibaba pligi to higin na man age kajing yam na jang. Halo tu kajing jamo ba susi siya do kata-kata banding ka tempa kajing sungulem mo seboro ki bahayeng jo gitu ba ki basam lanat mo ki laingut ki dena than chate semua konro thai thang sning gamba bakalanga ti arngut ti kidina nina nongra kadi ka bordar tu ka yem ba ja ti ka kubor na ngayo por new steng na dang wan phai ni ki kam jonga te phone ni bi kong yom ba wan kloi mo ka manirap ba ke jang tam ta ngaru hatu pori nga khot ya sanong ba snong ni lepet dari PT ka jing lap jing tulong baki briu ki ombe baki ladon hapo thlio spung stu te baki pengam ya taka pom diesel mo ni te ngaru immediately tinga phone be siki police magistrate adin sa MLA te kilai sim kiahi kilai persang lai bor mo ban poi ban yo pelat iki musim brio dari ke jing sai juki kim la su ban pelat iki ne kum jing tip ti kila mo han met hi ba boro sangut kila khlat to kolong i sa jing sok i snong bat ba jing mo sosi hamtam itu ki long yem mo den ki ka jing jai mat ka de ba ki pun khui ki mot ban sai ka umfi apo ka tu ka pung ba kila dep sina te mat ba ki motan ne ko te ka jing bakla ka de ba ki use ka tu ka diesel pump ki pan ha po jong pung ka kamde se du spo ka ni sebab kot upai mat ki pan ha ti pan me tu te tu ka pedam diesel bat ka tu ka oksigen kamdan oksigen susupok lalong karbon mo te lalong karbon di lalong bi poisonous te ke kum ki doktor ki ong ka bi kadon ketam mo ki ong ta ka bi te senring misim tang 30 seconds brio te brio show ayo te hanta kan ki borok laingot ki dan support mat kitu ki arngot pada wei yo mi sabar ini marjan pada ki don arngot ki marjan ki ba song haying ju wi kong tu marjan ba di hanora mapli hakim ki jing yo so jing lenyar jung tu bomi bopli lo atlot te ki usia tu ba ki sakut ki brio sopo te arngot rimat ki persang banerap lese try ki pulit kin sa investigate kin sa tip kum ki rung kita ro ndri ki rung persang banerap mat ki ru ki sakur lang no sopo te kini ki arngut ki ba irap kimde kinung belah kimde kinung belah kini ki marjan nong tu marjan de ki basa hang tu yung jong bi kong te ki sawai hang tu te mat ki maklai ki tray bat ine ki brio na i nang tu kan ki persang banerap bor jong ki jamba moplimo ki sam kini kelanat Tahawadi ba ni hinca pilu kulang kesenong pelap pentep dum biki try jong atau ke yang sik ba di try. Gitrai ti la don lupa de menen. Mer kontrak ru dan lang kontrak. Kontrak te tu ke porum dan hadin men met ki pulit kila. Yo ekren mat kila ale ki badan kam. Kani ka kamata kadan hakti jeng pulit. Hai kaan nomor ba ni ka senong ru ila ekren nu ba disi ba
kini kinu kenja protokol deh kenja SOP ba penting kini bersyuti hayeng ni ngimtip kat nu fit kingam sepo tika di bendon ke SOP ke within that limit nong ki haban pan jingbet ne ki haban follow ki guidelines nomor sepo kat nanti te oksigen dan ti bun ki kies ki ja kemudian nong basungsi mo bu risk mo Jaka nong ipan ya ka yu kenja guidelines na sorka bangin hap follow kan tentang nak kasnong tentang ki le lendat deh tentang gabu jinge tingin da lap ki penalty bakin da kadon hina ka sarkar ne tiken marba sarkar ki don ki water resource ki don ki PHC mo ki bayade ya ka tiki kita ben di man kanang kampen suk ini inong song snong te kum kini ki bale en ya hatu kum ni ki try ki ba tipong ki di ba dang ti thamai na ki bla arim bahan mun chwa tika kom jeliu dan marun tu mau siang sudah deh ketika lain progres untuk li ku mau siang tolong sudah ka di ka catchment area di kat nangam yu mau siang li ka kadang mi baham